Jingla kai Saudi Pro League kapedang ka Al Riyad Persya ik Al Nassr. Hau fas kini jingla kai ka Al Nassr kali oben khur ke nam job hari nu gala abn film ya ka Al Riyad as-saunan gol. Hari jingla kai u Cristiano Ronaldo u oben tipsi gol nam ta ka Al Nassr hagun ka bapra polai. Hagwai baga jingla kai pedang ka Al Hajam Persya ik Diriya. Hau fas kini jingla kai ka Diriya kali oben khur ke nam job hari nu gala abn film ya ka Al Hajam rachi gol not. Kuai bagi jingla kai pedang ka Al Qadisiyah Persya ka Al Ittihad. Hau fas kini jingla kai ka Al Ittihad kali awan khur ke nam job hari magala awan film ka Al Qadisiyah la chigol nanot. Kuai bagi jingla kai pedang ka Neom Persya ka Al Faisali. Hau fas kini jingla kai ka Neom kali awan khur ke nam job hari magala awan film ka Al Faisali la Al not gol. Jingla kai La Liga pedang ka Real Betis Persya ka Real Sociedad. Hau fas kini jingla kai ka Real Betis kali open khur ke nam job din berla aban film ye ka Real Sociedad la way not gol. Kai Ligue 1 pedang ka Marseille Persya ye ka Strandbox. Hau fas kini jingla kai ka Marseille kali open khur ke nam job din berla aban film ye ka Strandbox la saul not gol. Hak jingla kai Premier League pedang ka Arsenal Persya ye ka Coventry. Hau fas kini jingla kai ka Arsenal kali open khur ke nam job hadin magrala aban film ye ka Coventry lain not gol. Gol jong Arsenal yo ban tep hakni ka bakasan leng bau kai Havertz hakni ka ba Arfulai yo ban tep leng bau Bukayo Saka hakni ka ba Sabkhandai leng bau Martin Odegaard.